Welcome back to my new vlogs. New year, new day, new life. Malakas ngi dengan niya po hotel te ngi amot dan yalit kay tingin sa page po siya ga kami yalit. Session pa sibit. Duh, habis ini. Hi guys, tayo mentang yang siya po niya entry sa mga Spirit Monastery. Kaya kami ka menti di milik. Kaya chalo milik. Kami ka entry bangin room nang ni. Kaya lah kumno gidan ka man queue kanu step try ka don ngumda tiba. Kani monastery kalau don na dugi ajas naman siya ate nakumurno kung ba sispa angot ki mong hindi kira jaka gisa te nang ni pila pa niyo iya katega runway yang airport runway ta sudah warna jang hajir supaya fish guys, kami tanya hospital kami ke Jakarta kalau mau internet once ni ini kita runway to city city actually this is a holy place bro but we cannot do anything just we have to respect it so let's see this is a green view of this city and that one is Indus river bro bro kalian dong ini thay dong ya ini ada sesunong oh kelentir ke bakuru itu bakuru koram tong bangnya matang. Hi guys, this is bapaknya ada finally ADN teng session 4 minta ngi majelet thay na majelet bama tip yo ada dok share nih yo ada dok belang nih yang masih metan siapa sibet penuh kalong surit ngapo sa bakot Ikut channel mulai sesuai like, share, subscribe. Namar nakakasingir kung naday makakasingir pa shit kung naday kasuntunin mo ka create na page tape sa iyo igit video